last year watu walikuwa wamejaa. Niliuza pombe, tuliuza today's on Friday. Hapa Kedong kutumana tena pombe ingine Nairobi ikakuja. But right now the sales are very slow, and we are just hoping that by the end of the day we will make some sales. Twendagia jollof rice, shawarma, na nituthiaga maruga maja. Biashara nditwarite uru. Rĩrĩ nĩ rita rĩakwa rĩa kerĩ Naivasha. Ndokĩte mwaka ũcio ũngĩ, no mwaka ũcio ũngĩ nĩ twarĩ na maũndũ ma hi na hi, tũtiamenyaga kũrĩa tũkwambĩrĩria, no mwaka ũyũ twĩ sawa, tũtirĩ na changamoto nyingĩ. Andũ nĩ mareyumĩria, tũtingiuga matireyumĩria. Kuma mathaa marĩa tũkire nginya thaa ici andũ nĩ meyumĩrĩtie. Changamoto ni kidogo tu zenye tumepata. Mambo za licensing ziko juu kidogo, tungeomba tu serikali itupunguzie kidogo so that we can also manage, because I believe we are promoting to the Kenyan revenue, and wangetusaidia tu kwa licensing. Watu wengi wamekatazwa kuingia because they do not have licenses, but I thank God I've been among those wenye wameruhusiwa kuingia.